kita setun gundari terlajar kita ngenen kita kegeluhan karena cicak ras labah-labah nandai siapa yang ngesikutkan siapa yang ngesiusih selamenda mekuah kalate adi sih masa tuan tapi artinya kita tetap dengar bintuas. Salom mejuah-juah manbanta krina setun sineklengi Tuhanta Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas jambur setunta wari endah. Ijape kecibata gendari dibatalah tetap si masu-masu kita. Kata dibata si jadi persingat manbanta ibas wari sendah. Ibuat ibas kuan-kuanan 10 ayat 22. Nina arkite-kiteken pasu-pasu di batang maka kala jadi bayak. Erdahin erbintuas labo nambahi kebayakan. Sejene pengogenta mari sipindo gegeman di bata gelah ngasup kita ngangkai kata naenda ras kita toto. Isakan kain bujur man bandu o Tuhan di bata. Igijapkan kami pengarang-arang nulia satendu lapem harleka empat kami. Sepasa gendare Tuhan bacika kami jumpa ibas jambur setunenda lik ibas daging bugis. Tuhan tambahi kepentar ras kebeluhan man kami. Maka ngasup kami ngangkai katandu sinin tisik nari ia rati kami. Terlebih pe bancikai pakaikan kami di tengah-tengah kegulung kami. Ibas gelar anakdu Tuhan kami Yesus Kristus. Induskan kami toto kami manbandu. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas sada judul buku Nina pilih cecak entah laba-laban. Adi sinen judul buku enda cukup menarik ya. Sebab adi sinen karena filosofi kehidupan cecak ras laba-laba enda banci si tarik kebas kegelunta erlajar kita ibas duana binatang kecil enda nari. Sidah maka adi cecak ia cukup unik binatang si kecil tapi ia banci tading mulai ibas ingan si paling artina sederhana. Sapo-sapo lah ningku sehubanci ia tading ibas ingan si paling mahaga banci rumah presiden gedung-gedung MPR banci li je cecak dan dade. Maka adi sidah ibas perdalan geluh cecak endai maka cecak enda ia berprinsip kerja keras. Artinya ia guna neruskan keguna maka ia harus berupaya. Lali istilahna ibasia santai. Adila ia dahin maka layaman. Adila ia berusaha ladakna artina mangsana maka la tentuna ibesuri bertekna. Jadi jenda sidah maka cecak enandai di tengah-tengah keguna ia tetap erbintuas katawari paksa pe. Adi sidah cecak endapi cukup unik. Ia nakana biasana hewan-hewan entah binatang-binatang kitik banci perkis, banci kape misalkan rengit, ras binatang-binatang si kabang, si deban, si kitik ia. Tapi cecak sendiri labo banci artina kabang. Tapi bagian pengaturkan di bata kupekan
maka ia pe banci kange geluh. Ras labo dengar pernah begi beritana maka cecak endak mate erkite-kite ken layaman erkit ladakna artina panganna ibas sadawari. Tapi ia turken di bata kerinana. Saja sidah jenendai maka kegelune cukup artina keras. Ia lali ibas ia istilahna santai. Tetap ndarani pangan alu sabar. Kesabaran cecak endandai guna nangkap sada mangsa endandai cukup luar biasa. Mungkin kesabaran lebih asang kelaba kesabaran kita setun kerinana. Ras ibas kesempatan si tepat banci artina itangkapna artina mangsa nandai. Janah adi silengka uga kegulun laba-laba. Laba-laba emkap ia labo kerja keras tapi ia kerja cerdas. Engkai maka beginiku sebab sidah maka laba-laba hinandai ia labo artina tujuan utamana guna ndak kenakan entah pangan entah mangsa, tapi ia awalna isikap kena artina gelah uga maka dakna artina pangane. Maka itenunna jaring-jaringna janah mencabege lid kari artina mangsa nandai entah rengit entah lalat kai sidebana si sangkut ije labo sada dua telu melala artina sangkut ije. Jadi sidah ije dah maka kopeken laba-laba hindandai ia awal kegeluhna ia nggo artina arbahan program. Maka alui bahanna program simuhuli ia banci artina semasa tuana ia tenang. Sebab arah jaring nandai lanai ia perlu artina erbintuas banci ia santai. Banci dahi kena artina dahina sideban tapi dak naka artina panganna i tengah-tengah kegeluna. Luar biasa sidah sinaras turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus uga cara ngeluh labah-labah hendan dadai. Labah-labah hendan tentuna santai. Tentuna ia pe artina sabar guna nimai bangsana sere. Banci saja nge artina ladakna ibas sadawore. Tapi sejelas ialah pernah putus asa. Rasa adelik kalau misalkan sincedakan artina jaring nandade maka mulika itambalna. Lah pernah ia berputus asa. Kegagalan labor bahanca maka laba-laba hendai artina ia nggo putus asa. Tapi mulika itenunna bagaimana ilakukanna. Maka sidah arah kasih lakukan nandai ia labo bekerja keras tapi ia kerja cerdas. Cerdas artina idahna peluang sidik di tengah-tengah kegeluhna. Bagi kapendai arogen tadai makai katakan erkite-kitekan pasu-pasu di batang maka kala jadi bayak. Erdahin erbintuas labo nambahi kebayakan. Tentuna kata di bateda siaminkan di tengah-tengah kegelunta kena setun. I berikan di bata, isikapkan di batar kena kebayakan eman banta. I pasu-pasu tapi si jadi masalah apakah kita enggak ngerespon kai si katakan di bata arah puan-puan 10 ayat 22 dan dai. Apakah kita enggak ngamini tengah-tengah kegelunta maka kita kan pasu-pasu di batang maka kala jadi bayak. Maka kala artina enggo cukup krina keperluan si perlu kena war lepas wari. Kita kan pasu-pasu di bate. Hanya ibasenda labo kaki artina ya goyang-goyang naik saja. Tapi artinya si respone rasa harus kita bijak. Balir selaba-laba ndai ia alu cerdas ya ngenen peluang silit maka enda banci jadi asekna di tengah-tengah kegeluhna.
Adik kita setun gundari. Erlajar kita ngenen kita kegeluhan karena cicak ras labah-labah nandai. Siapa yang sikutkan? Siapa yang usih selameda? Apakah sih genduari pe kita rebintuas dengan darani serpi, darani sen, si darani ertadoni, si mantadingken kenta pagi di tengah-tengah doneda. Entah bagaimana, entah engkau kita tina belum kelolasa, maka ibas kedunta pelancar, tapi bancika kita ndahikan pelayanan sideban. Kuakap endah sada pelajaran manbanta krina setun. Ulanai ibas masa tuan tapi laki siaka usung darami ertarta doninda. Erkite-kiteken labluh kita kelolasa selamenda. Tapi lit ibreken di bata paksa waktu man banta erlajar kita man cicca ras labah-labah nandai. Gundari pilih neman banta. Apakah kita ngusih cicca nandai, entah ngusih labah-labah nandai. Adik kita ngusih cicca nandai, maka silalap latih siakap. Segedang-gedang luhta pasti latih siakap. Sebab kita artinya si pakaikan artinya gegehta, si pakaikan krina kinde tentang guna ardahin kerja keras, maka si alokan sidakan artinya upahna guna kegunta war lepas wari. Atau entah balik kita selabah-labah dai, engkau kita artinya kerja cerdas, engkau belum kita mengelolasa, maka arah pengelolaan tandai banci kita tetap itunjang sport. Ras bancika artinya kita tetap dahin di bata pelayanan di tengah-tengah keguluntan. Kuakap enda si jadi renungan man banta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mekuah kalate adi sih masa Tuhan tapi artinya kita tetap dengar bintuas, kita tetap dengar yai ayak perayakan donenda sir bahanca terganggu kesehatan ta. Ingat bahwa kita krina setunenda secara fisik organ tubuh krina melalah kelemahan-kelemahan talanai kita bagi sinai. Tapi ibas artinya kekurangan krina gegehta, maka adinggo siban artinya program si muhuli tengah-tengah kegulunta, maka pasti kita tenang dalanisa. Lanai kita aru artinya kai sialaukan kai sinibahan guna menunjang kegelunta war paswari. Maka marlah si pindo kepentaran mandi bata, maka arah kepentaran sini berekne ngasuk kita ngelola krina pemerintah di bata di tengah-tengah kegelunta. Belah arbahanca kita banci dalani wari-wari kegelunta masa tuanta alu kita tetap muji ras kebadiakan di bata. Gejapkan pasu-pasu di bata di tengah-tengah kegulunta. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Mari dage kita tetap belajar. Ulah kita belajar man cicak indandai. So, kita lanai bekerja keras. Tapi kita harus belajar man labah-labah. Kita harus jadi kerja cerdas. Lah harus kita banting tulang sih masa Tuhan ta. Tapi kita kecerdasan kepentar sebagai di bata banci kita menanami masa tuanta alu tetap merehukur ras krina anak jagunta. Amin. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata. Engkau banci kami belajar katando arah kuan-kuanan sisihman kami ibas Pak Senda. Tuhan kami pemericuh. Maka ibas masa tua kami banci kami remeriah hukur, banci kami dalani wari-wari kegulung kami ngejapkan pasu-pasu di bata sisimpar ku tengah-tengah kegulung kami. Ras banci kami tetap mendahikan pelayanan arkite-kiteken tugas kami setun jadi berkat mankrina kala sideban. Ajari kami, berikan gegeman kami Tuhan di bata guna mengelola pemerintah di tengah-tengah kegulung kami. Gelah banci arah pemerintah Tuhan. Banci kai menunjang
kegulun kami war lepas wari. Ibas gelar anak Tuhan kan Yesus Kristus kami artoto. Amin. Senina aras turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus sehijenda perjumpaan ta wari enda. Jumpa kaki tebas kesempatan sirah. Tuhan Yesus tetap nemani kita. Jaga kesehatan ta. Tetap semangat makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Amin.